dulu aja tuh sih min angkat kemarin. Mikan siya kami hama, sola sa miso. Mikapot hama kisoto, mi'ami'al, ani chua to kurakat niyam. Rakar kami ira kiso hama. Nagkapasisan niyam, ranumano niyam hama. Ditadanas kami, maturor kami hama, mituror iti soanan. Ama, niyam hama kusap pasano niyam, turano dufaros waksan niyam. Saya ira kiso hama, mikapot tamianan. Watarif tu yang hama tu, secaya di pai hama. Sana itu mi'ami'ah. Awasan ku ma'an niam hama. Unu miswa urat orif san niam. Wama ikakarayan. Anini tanya kami hama ikaya unu miso. Atau ayah kami tu rahil san niam atau turun san niam hama. Unian hama upikan sian niam itiswanan. Pada matan kami mata asaya hama. Niranan hama asari kakan niam tangsa tanya hama. Kanil miso ko awas ko na. Tanya alawa no kyo kaya hama. Mama ikakarayan sa tapang pagkulihan niya. Samuran no fan sare ate mo hama ko sa apuan naman.
Aisyah sere kami sama dan kami hama Tuhanan. Ulah tu falso akai ni hadiam ingangan ni. Yes, Kristus kami tolong. Tolong lu apa? Aman yang di kerajaan. Nanai matahmu kunika pancar no ngangan no iso. Nanai aini ko dikuanan iso a takir. Nanai manasi ko nafaru as iso ka. Makia penuhi kekerajaan. Abrin kami hari ini to saka urip niam to kami anak. Abrin ko kada niam. Matia urip niam to ciradawa di abianan. Ariasen kami to saripun uripun kami kaini kai. Now hari belum iso ko sakuan. Atau kiasan, atau kalim, atau awas, amin. Kemudian, maaraw tumita ko ada ay sarika numita, nanang hati ita ko ini singangan ay ini. Pato Kapa numita ini pakutaray. Ini itu Liu Peiling, Zheng Feng, Zheng Ningxiang, Liu Zhuxi. Kuncian nanai pancar di komputer ko sembak nara saya kapawan ko wama di falu cuak nara pancar ko saya nara di komputer kami nana mentu pohong nara di fana saat kita apa tu paicer kita granan ona ada ai nang hati ta ira di rumah ai ko misyo yang ai apa hanai ni di rumah nanai turun tahan pahati ni ai to cara ai minta sargaka rano to diraksa ko Korinto sana sausi minta 我的恩典他一杯嗨我的恩典够你用因为我的能力是在人的软弱上显得完全哈利路亚Waten to ni minta ko fancarai sudah di sini isakatusan no Korinto 哥林多后书的第9章13节到15节 sakatusa Korinto lai sabaw tulo tangsa i sabaw lima no tusil sausin ako ura satu pakai ni konini sama namo i pahapinang to arumanay ko nika soalin no faro chon namo itu to nipa tenda namo ngayay lato ni Kristo atau nika etsa pasi isa iti namo panahon i cinraan atau halo tamtaw pahamak chandra to kawas apa irak sepat rumah satu tuna tatamaan nai sida ko sini ada no kawasi tamuanan saka mama ulah chandra i tamuanan umami turun cendera saki tamuanan sabaw ira kulima tuna caai itu ka mamin suaren ko sapafri no kawasaka hahahuiten ita cendera saan orang ini bagaimana hoksi 他有说不尽的恩赐。sanupansahan caay ko mamamin swalen ko sa pafri no kawas. Caay ko mamamin swalen ko sa pafri no kawas. So pucin
saka mamin aswaren. Saka taidang antakun foksi sektio timas. Mga pelumpian, ayat dia dapatkan siapa sapau lumita kunia sa katusan ng Korinto sa paling Oseng kita nan maka siako tuno kereta itu hai Xiaomi jika Kacaw kunia atai mo lumita sa ay gumamakmin asolan ko sa papali kawas sa nikaka asolan ko for sa pasen ayaw ketika ang asyip kunia siwa at Jepang, tulog usapaw, tamasa, lima usapaw, atau siyip, sa katusang, Korintos, makmin. Kata, irato iti ni Falachok numita, painilutapang sa pasaklin ni Oseng kitanan. Kaya, bigyan ito ni haratan, na sa kapalo, sa kapalo at Jepang, tamasa, ini sa kasiwa at Jepang, para itu ni kita punya sekasiwa sepang 50 natulog si pulo sa ligaka apa si pangna maanit nanay na ifalucoin ama ulah ami king sa salikaka pa ini di pulo kita na sa kapalo at sepang at sa kapalo katusa sa kasiwa at sepang apa ini di masa kita na sa katulog ani ni manin na pasakat kuya ulah na falucoan numita pasakat ni aking hatya. Iti makaraw sa numida ko pasipana pa ini pulo salikaka nanay yumalayat numida ko sa pa ya sa pagkaulah lutapang ikita na hawg na nakatsalan numita na urayan numita hari hanan numida ami pacuay pa ini itini patiko ayan lutapang kuya sa pagkaulah hindi ni hakal utaw ki ikitanan sa ating paiso sa nagaka, na siya mga kapalitin ito Oseng. Itzer, utanang, ulalo, utuki. Ito pa mapolo, kita kami patsakat. Singranan. Sa painin ng Oseng sa nagaka. Sa nagaka, ano yung nalabagan? Mitsumo kita itini asarikora, yung sa kasyawa at sipang. Sa katusan ng Korinto, hawi, beliau sa mga harato, umaang kaya ansi. Hananay, alubakanin yung pansa at kasya, urutsak. Paparin kapan dorotsak sedang kera ulian suara di pulau akia saraka bilik ngimi ada orang ngaratem suara di lima usapau usir tuna ca itu ku mamakmin suara ku sapaparin kawas saka ahoifen ita cingra saat Ulihan orang kajian di pulau Sarikama Pulau. Bikansya jatuh kawas, bikansya jatuh yes Kristoan. Sekemamak meni kusara soalan, umaan. Lalu kita kemak meni kusara soalan saan. Uya sebab paling lapang tu ya sebab kita nan. Sarikaka huidan kita ayau enggak Sarikama Pulau. Nah itu mahal suami pulau hakia. Harap arah kita ini sekacecai, acefang, sekasepat. No ha. Saya statusnya no sekacecai no kering tu dah mahapina no mita na ira amikansya si polo ayat no dapan ko uyami patirengan nira akiuka dia pahotingan nira to asargaga ay dapan akia sure sa itini sekacecai acefang no sekasepat atusin no sekacecai no kering tu ha. Mararit kako mikansya ikawas to sake tamuanan now hani pakai ini ka lacitsai namun aji yes Kristo bahapinang no kawas ko sini ada ingra tamuanan sarika kamu pulung itu makaron dah sering mapulung dalam mana itu sidakai sudah pam to Kristo akiukai sedekah ayaw si polo amikansya dudapang mi aray mikansya si polo eti awa tsai biasa pangkyo jika si polo ami bikret to sa opo do kulito akyo kai imaharaton lang kuning ko akyo kai mikansya si polo sa ikaka
watak pafring dabang isu caranan kesidaqet merufitai sini ada na isu saan kira iti maaram da sa kapulong di mapasapa atau ya ayawan ni pola mikansya utapang mikansya ci pola salikaka saya kapinang lumita itini misa amisay misa pansahay essential salikaka afanza sudat aram na itini lupa pinahawin. So sa, 我要感谢上帝，感谢神。也还要那个没感谢，你atau bang sa salikaka. Ya ayaw ni perlu mikay siya. Hawin na iro hati di pasibana pa frame dapang tu cipulaan tu. Teramanay sirangit nira. Ha nani pula apa sibana alumanay kiuday lo itu kiukay. Sedang ayaw ni pula mikay siya atau bang salikaka. So ini saya mapulong at araw mo lang isa katsaya kalinto tangan sa yung mitsumo ni sa katusa kalinto wata Sepemabina miliyaw si pulo apa siya na kita dan wata ko des do kalinto akyo kay wata ko rarima do kalinto akyo kay iti ma araw da sa ligaka maidi sanra bisa apunan sanra sa ligaka migukusot sanra sa ligaka bisa salama to tuina sanra sa ligaka ipatirian ko na sa pamanay asa opo to itinilaw man o kalingaw akyo kay sa kaka ang araw ko na ko kalinto akyo kay sa ko nga ayay maturungay akyo kay ko kinto akyo kay andinung dami asik sa kamang pulong di fansa suta ikaw di rasa di kamang pulong ano mga tira makses sanra tatiyah sanra Larima sang rahawi. Nanahanan na may haratan. Mituto si puluan mikansya. Utapang na utak. Pafri utapang sarana to sitapit. Sarana sarita ka. Unya ko mikansya. Ano mita? Iasip kita kini sa katsitsay. Akarito ato sa katusa. Akarito sa kata. Ito biliyaw kaya may haratan sa namang pulong. Haratan mahalan kita. Kita kurang lima limita, kita sinang kalau cok limita haratap. Bila lebih haratang ayam yang muktab apulas hawi. Saat saya pakai itu Osengan haratap kita mapulong jadi rumah dikiukai. Asik hai kata kurang lima bila ayam dapat. Ano ipagay do taya do kiukay, ano pagay di iparo do gumak lumita, ano pagay di syakay, kaka. Ano pagay di lalok lumita, ano pagay di sarotut, mapalocok lumita sa kampo. Ati hay ko, raliman day ayun dapa. At hay patapi ay sa kaka lumita ayun dapa. Ikaw dira sa kampo. Bahkan kesyitakan dapang hawi. Sa ayaw pilias kurang dapang kita na sa ligangka. Ang sa segundo na lukog na mo question that antim sa kumapulong. Matumas marufit sa ligangka. Ikaka kutumar marufit ulang dapang kita dan tapi yang kita mana? Sedangkan ini kita amikan siap kita bang. So itu sedikit orang yang pas minta irak pas minta irak ko dalam menai tadi hai sebab minta itu irak. Malu itu tapang sedikit kakak tu paprin tapang kita dan kita ada irak sedikit. Ukatan siap kita bang ayau. Kita sedikit tak. Suasaan sesekali hati ini tu sebab ini paprin dapat kita nak hawi, malufit hawi, matumus tu hawi. Bila kita berharapkan bersamaan apa ini dapat kita nak. Suasana polos sedikit ada dapat. Saya itu tu mama min soalan tu sa paprin tu kawas saat. Adik hasil kamu pulau, saya kamil sari kakak. Ila bisa soal dua ping cubau kan, hanya nama kerana mereka cubau kan. Asal mama kan nabi mimi yang pada saya kan hal
洗胃好了。什么嘛人家mi tumas dia kupun dah hampir tu masalah kenan mereka macam nem saan 聚宝盆还来取之不尽用之不竭，sana na ko kopi sa kaka ni ai mi saya kami mamin saan sepuluh sa kaka kita nan ira tu macam nem masalah kenan matumas ka kupo saan saya kak mama men aswalen saya ini dah hal ini saya kak min minta melakci maswal pak ini ko terabangai ulang depan saya kakak asa mana tu misurit hal kita mi syedo co kita saya kak min maswal saya kakak melakci ko ulang dah apa mesti dah itu dah apa jadi kalau minta ini kita hal ini tengah saya mati ni, saya kena minasia suriten saya kata apa ini lengko kulak sudah di depan kita nan, unian tu sudah soal di pulau kita nan. Soal di pulau saya kata, unian siapa free kita rumah saya urut saya tu kurang saya kamu pelong, betul tak? Usapa ulah kita nan saan, usapa kau ulah di depan kita nan saya kamu pelong, unian siapa free kita nan saan sepuluh. Sapaka ulang dapat kita dan saudara kakak. Saudara, usapaka ulang dapat kita dan apa boleh nak kerajaan mari dulu nak kerajaan Malaya pun tahu. Tak dapat mafana, ayo dapat anikan siap. Saya memak min soalan puniaan saat sekolah sekitar puluh. Saya termanai semoga sepakat ulang depan kita nan. Rumah satu berapa sekarang kita saya kata ini saya kemana min soalan saya nak hal simak. Ucap yes itu saya kemana belum. Kena pernah ada depan yes apa friend kita nan. Ini kerajaan. Malu kakak lumita, malu Fia lumita, malu Putu lumita, yes seri kakak. Waktu betul syirah itu soklin saya kini Yohani. Unian saya kamu perlu disepakati ulang depan kita nan. Yes, itu seri kakak. Terus akan kepawang kamu hal, aku itu akiokai. Sedekah, ikuran itu urai ciesan. Mati ini kita cerita saya biokai. Hanya lumita kami terus seri kakak mafana. Saya tu bawa main kesoalan kusidaet yes anak kita dan sari kamu perlu lagi bisa kaca pula tanggal start imat ini cerita satu kita kami sebut dekat ini Christmas aletsa malah cina minta kunian ameh caan amarakat sari kakak masbah kusidaet masbah ulang dapat rakyat parau ko sia cicalo niang cicagi me sari kakak wata karuran ira dunia atulah afulah 那一年暑假开始 Binuin, tu sarika bikaita, tu sarika tu pelipayan cingra. Kau ira ho cingra imat ini sebenarnya. Now, sini ada di depan kita cingranan, kita nan. Usira di depan cingranan, kita nan sarika ka. Sama arah masalah arah kita. Ini apa sakat? Tohmak ayam depan, apa sakat? Ulah lumita sarika ka, taong lumita. Ini aku kah makan sarika mapulong. Akan kawan yang 10. Sedekah nama ayah lebih urai biasa pacaran ini akan siap. Betul saya bawa belum suasaan memperlah kita akan mana bawa hal. 这个什么吴金玉阿姨最清楚。 现在园长的接纳是办不是那里看，我分他接纳，我干嘛我好tanah Asia hai ku fotiak lumi Asia me pa fotiak di saya mana ai sarika kuawa ira ke 精神 ira sarika sa ai sa ka fotiak to 就其爱to to kia
misalkan kung ina, misalkan kung ama ko ako agapak ang hawi. Naaza ko kami pafutian kaya nawiro manaya mo futi. Makme tumawa ako pufutian ni Rome atkira. Udah, hayo cheese ang bawa. Mahal ko niya pagkain awawa saan. Sa mamangin nga maman nila afofo hawi bi alat ya sa salamaan ano afre tira na hawi bisa milaulan niya awawa ko niya mamahal. Na ay sa amafotia. Tumangi ko sa likaka. Pacucuan mana ay ha pagkain to tupiang mana ay ha. Aso mi pagungko pagungko ko mamahay mana ay ang tingin sa likaka. Tami saan? Purau yang mama saan? Itu melutok itu meletak itu kucikang hawi untuk yang hawi saan kau tiap saan berurat yang mama saan. Lisai harga kia kau pak kira. What? Mi laula kisanan hawi na ay kumaftin. Nawiro baru itu kako aciwas. Lisai sebab tiap yang lisai. Apa caaf sa punya awas ni kakak ni amamat ni gerak. 我要你陪我睡觉了，saat. Kuhawa. Pati hai ko ama fotia tu ni katakan dia mengalai ko ama fotia saat. Pati hai ko kako saat. Agaw kiso abi tarasi inaan. Itinihaw kiso iting atakwanan saan? Sumupulong mamong kawas sa ka. Papayin kawas kita banay sa magkaulang kay kilanan si Yes. Dengan awawa nira at sa si Yes sa kumapulong. Papayin kapag sa magkaulang kilanan tarama. Naik sa pagkaulang kilanan Yes nanay. Bangun ni pinako sa ligaka. Insaan pati hayin gagwa ng kahawi. So lento magtuasan ka. So lento kira ko mafatsulsan ka. Ikaw lira mapulong anong kingkiw ano may lakyan na palonsok bawa hawi. Katihay sa ligaka ira kaya say haratang palonsok nika. Mahal kumaman makuhaw say pingata itakwanan. Mahal kumaman makuhaw mateng ipilip itakwanan. Unsa ay patihing itakwanan siya. Ani ko lapin hawi at ini ko tangi dumagod sa ay sa pisikol itakwanan. Ano mo to at pa hawi tang sun ko biliyat ni ano mahal sa ikaw magpulong ang kingdom ni dakwawa. Ati hay bunda ni syakay. Now you am patsok kuwawa mama ananay. Tol mi ko ami ka mga ami patay. Now sa nagkamang hoy sa pagka layak nila kuulah ni wama at ina ni patuat hawi hamit so ay salita ka kuwawa ananay. Paiti kita patihay. Ba't ka papainit ulah. Wawag mo ita. Mahalan na betul betul kami cuai kita salika ka. Bahan kesuai kita sengat saya lah kami. Midana ko kita masama ko api sima bitibit kat mama tu ina lumita. Mahalan sera ikon orang minta bi anirai hasal kita matu kita matu acan kra. Mahalan ayat mama maku ina maku ami ayat ama aku mahawli. Mana kami bisi bitibit mama. Asaan kita na. Kuliah bisa说一下那个不懂，给人最好的礼物就是我们自己。他帮你的马汉山跟不懂，他给他最好的礼物是他自己的独生爱子耶稣基督上个干，我被你的呢。所以他说的是不懂，saya kemaming asa soalan ko sa papulit nila ikitanan sa kemin. Ini yang bisa saharat dengan yang dasar kita berpuluh biasa bila ada mana yang apa sahaja sudah.
min soalan ulah datang mereka. Sekarang ini apa ini cikgu kita nanai ibu asyik kamu dunia malah cikgu maku mengajar apa pahari cikgu maku misalnya siwa atsifan misalnya tusa akhirin dosa nanai sah pamataan nama abe asyik nanai misalnya lihat kami biharatan nanai kinatul tusa atsifan apa ini maku itamanan bagian itu king hananai imwe sa ai ka mama ming aswalan tu sa kapri du kawan sa nang kita hawi ma ai kita sering makro ang pasado ka ang alit sa ang gigit ka kaya ay awon ka kalin mo mako saan ka so rin how na siya pa ini di pasang to sa kami ya ayah kita parlimen Allah kepala tua kami parlimen ni kawas akiokai awawa parun kita hawi ikur hal ni bang nutapang patiko kita sarigaka ya sa parlimen ira 多种多收都是慷慨的祝福，还有慷慨的收成，对不对？所以你不应该起来给他那。Makulong kini kami harap teman untuk spa ikut dan dapat berkahaya. Ya soal bola serigala. Kali kali ini maulahai apa locok kita king. Una na naman yung mensan ka makulong. Tanah sa pedas kita na naman yung dapunian. Saat ini apa ini cuma saya kita nang misal ajar kita amikiging ta maharap to patut saya sering ngomong rari itu mereka punya haratan patrim dari ini bunuh patrim dari palocong masa mereka ini kan sinlei 从来就是不容易的事情ngomong甘心乐意从来都不容易甘心乐意从来就是很困难的事情怎么还能不说你不是ngomong Kapa cici sekali nak cila besar. Kapa cici hawi. Soalnya itu mempasada bapa ini dengan berita, mempasada tu berita. Kia sepaulah mutapang mutawin kita nak. Itu dia. Saya ka layak tu berita tu sepaulah mutapang kita sekarang. Ini nak sintai betul, kata tongsi betul sekarang. Nak besar tu pasal nak cila. Nanai tahkim tidak punya sebab ini pas panak depan dan mau pula kita patiko free yang depan hoi 我们只是一个对说不尽恶事的主一点点的回报才能到然后sebab ini depan kita dan tapi hai satu belum now ini kita nak mengolah kita apa ini kutapangan hal ini. Mana sahaja kita tu follow job kita tu follow job depan saling kakak. Kita kita olah, kita kita mengalayai, kita kita kangkai saling kakak. Kita ada depan ini sekarang belum. Ikan sia siapa Oseng yang depan. 各位知道吗 Malau tu ya saka ikuran do fulas kami misa osi kami punya ni an afulat bina pasal takai mereka dunia bina maaca dunia sama mana ala losikan rateng to spasimar to kalau tu rumah kato, kira apa pasal saling kakak? Ketemu bincang sama pulau. Kira kami tak bersama lama saling kakak, kaya ulah yang dapat soal sekami sudah nanti terdekat dia.
So mga sa kami may painis sa kaka mapasadak yang dapat. 也许用中文讲比较清楚。每次到了月底的时候，我们两个夫妻都非常感恩在上帝面前。为什么要非常感恩？因为神的恩典真的够我们用。我们也很缺，萨利格马布隆。我们也是跟各位一起要付贷款，我们也是跟各位一样要养孩子，我们也是一样跟各位要生活。可是，亲爱的几位弟兄，神的恩典在我们身上是够用的，我们很丰盛，就更愿意给出去。我们更愿意给出去的时候，神的那个慷慨的祝福就不断了。Soalnya ini Pak, perkara kita semua kita ada ajar, kita apa ada dira. Kalau ulang dapat kita menang kami paharatan. 更多的感谢在神的面前，神的。Saya kepasan punya saya kamu pulang ya ayah minta saya kepasan. Tadama, na ya ulang dapat kami menang. Tadama. Na sila dapat kami menang kamu. Semangat usaha apa ini kita nan usidapet depan dunia sendiri. Karena menang minta hana. Jadi maulaya kalau cok. Kalau saharatan tapi dia nak ayat kalau cok minta harapkan. Lagi betul nak ayat kalau cok minta. Kalau dia rasa kamu perlu halafin halayuk. Kacaw araw lumita tatamanay papaling dapat kita na itira pakaaraw kita hawi ira kaya sual lumita sa kami anggapan sa mama men aswala sa papaling dapat saan kita sa ka dunia bisa sual di pul kita na supaya di pul kita sa pul. 说谁地方的说到，我们的好处不在主以外，姐妹，这说一点点，我嘞，你不是包，这包这个多少都是嘛，百里有啥好的个案。Bolong, mana apa yang minta hawi, kacau, ini asap, jadi yes itu an, apa pelik kita dan sering ngomong. Saya Pilias kuliah Daramanay sa Pakalaman dapan. Cuma sabi ko magpulong. Jangan at say pagkani si yes itu an amalaya kumita ko niya sa Pakalaman dapan ikilan sa ligangka. 说到我们的好处不在主以外的解释，所以你boleh lumpusapaw at fang sa katusa at usir. Soal sa kita si Tafiti. Mentirikan ni Tafiti kunia lumpusapaw at fang nopolit sa ligangka. Soal sa Tafiti kita na. Paswal kako utapang nga bukisyo, utatapangan no sa kalamat ako kiso saan. Utatapangan no sa kalamat ako kiso sa ligangka. 所有的恩典的源头、祝福都来自上帝的意思。你按utatapangan mako sa kalamat mako sa palaman utapang. Usirain utapang. Si Yesus itu sa ligangka. 所以我的好处不在你以外，我的好处不在耶稣以外，我的好处不在耶和华以外。punya ini. Utatapangan no sa kalamat aku kisot sa ligangka ini pa isa si Tafiti kita nan maasyik minta hari kakahmungkan ko tapang sa 50. Maulah kita berciba sa ligangka 因为 saya kambing ko sa solan tapang sa papalit kita nan atau mafanak kita sa ligangka utatapangan ko saka lemah meminta di atapang saan saka ulah kita sa ligangka.
Yang saya kalimat anak Pak ini dibaca saudara kita saudara ini 我的好处不在主以外，按我的kepangan no seka lembat bukti sus dan lain sebanyak lo kapan kita saudara bagan ini yes kamu pulang kalian kita dalam bandai malu kita yang orang berminta anu media sudah cia sana awal saudara anu maka fit bukan kini kita tu kapang hawi itu ramai orang kita saling kata punya 好处 nah sepakat ulah sepakat lembat kita yang saling peluk tolong umalaya paling tahu ira tu ini amanang ang waman dan kekayaan cie spiritual saling kamu peluk ini cie spiritual Pakali ambil kita Malaya minta saling kamu pelong. Unian asal ini Filipina saling kamu pelong sekasepat. Ajepang ini siwa usapau atusir. Saling kau pingin nak saling kamu pelong. Filipina 书记4章19节是很重要的一段经文，保罗这个教导。我用419的应许。定义这个经文，说了3:20。Filipia 4:4希望不是报，说是按我的上帝会照着他在基督耶稣里丰富的福泽，把你们所需要的一切赐给你们。是按现在中译本的翻译什么不懂？他说我的上帝，保罗说我的上帝是天父上帝。会照着pakai ini tentang persoalan dua manika karayan ilalu mak ni yes spiritual favorit dia mau tu pasai balu fitsai atau manai asidare sepakalamat dia kita nan yo mangalai kita hamil kita ciran favorit dia kita nan saan kini 我的上帝会照着在耶稣基督里那丰丰富富的福泽，把你们的需要的一切赏赐给你们。这是你看到。Kemudian saya sudah mau pulang， 天父已经把这个恩典好处放在耶稣基督里面。Betul-betul makin saya buka。有在kita mina ai ci sana hawi， 有mina ai kita amilaya ci sana hawi。Belum saya tak layak kita dalam manai secara dapat ini orang kita. Saudara, aku bisa kaki bisa ratang kita saling kamu pelung. Malam baca sekarang hansau, kuido kuinau hanya untuk kopi kami. 我不应该去支取在主以外的好处，纵然有所谓的好处，也不是我们应该追求。Agak haratan kita, kalau cok kami kirim tu, baputalan sepakalaman ucapan dengan salikoka. Al-Malaya tu minta, yang mau tangsur sa awak salikoka perlu, tangsur saat. Malah ada punya Malaya apa yang diminta. 这个例子很多，所以我不漏。感觉一旦kita难读，有可能是我们是祸不是福，很多病。我举2个例子好，第一个例子，本来kita saling ngobrol, lembaga Kama kita kami buka kota tu payso, 1000块不算好，给10000块、10万块以上好。 这么说好，本来kita好，baka tama kita ipaputar mereka jadi ipaputar kita hal, baka Arab kita tu paiso anu 10万，假设是10万块好，假设我们都很有爱心，好，假设我们都很有爱心，对不对？ulang kapan kita, saya kita ke Anof, mampu punya saya, 好，假设我们都有爱心。 Pataran ini 派出手给你10万块，
pertama anu kita. Semua belum anu sahigan dunia kaiting ya iman ya masih saya ya apa isu atau tahu hal ini. Mak, kita sering belum alat 30%， anu 10万块给他30%，你看1/3就3万块钱。我那个给阿拉就3万块钱，这是法律规定的，3万不动，法律允许的。那个失主，他不可以拒绝。Ikaw na sa mga pulong. Urang satu, pagkatama kita punya 10万块，假设我还往爱心，我打了5、6个月，好意，都别了ini 派出所，登记rumah kuburan apa isu masjid saya apa isu na好意6个月，我打了5、6个月。Uyanan pagkatamaay, pagkilimay, pagkatamaay, pagkaaraway, paiso, masilaya, paiso, nundirat, kaya paiso sa likaka. Misulitan ng politik sa likapulong. Sa 法律所允许的，你高了sa likapulong. Ano pa kaya kung niya chiu bangin hawin, buat ufat hawin. Ulah sa likapulong, pasulit falson yang Oseng. Memang kita, micingkau kita saling kakak. Saya kudu minta saling kakak punya paiso, minta pelayan. Saya, micingkau kita saling kakak, minta papa liwat. Ada tu bisa kata terrecord, terfotoi. Ada bisa kata tufai. Ada maaf tahu atau tahu. Urang bisa kata minta saling kakak. Tang sudah awal. 这个就是我们不应该去支取在主以外的好处，纵然有所谓的好处。我们也不应该去追求。Betul lah, lima pasang salihak ka. Itu ni miarok mereka. Ilang saya salihak ka. Pertama jika tu 乐透上，一个开始招楼上，然后开始招楼，米拉溜上，然后betul lah, tu mihaan tu fiau tu bilang jirana. Mula-mula ko dahaw, mula-mula ito sa likaka, ano yung lumita, pagka yung damdam na harapan na lumtang tao. Kanira, 所以是那个佛，那个虽然我们是基督教，我们要引用一个好的那个好的人家说辞啊，一个佛教就说哈，当我们得到这个不是来自我们身上的好处这个物质的时候，那个是蛇啊，saan，我们那Quran saan，那个蛇转叫是祸。Elok saling kakak， 那不是福气呀，是祸，那不是祝福saling kakak。不说你打我爱就什么爱，是打我爱当他，我同意他的说法。我知道你们是怎么不懂，不可能呀，那saling kakak。Kau ini, saya khalafin, saya kali bahag kalau cok, kalau kita salita, merau-rau kalau cok. Anu, pagkapanak do, tu cuma awitan dahawi, ratak sa ay duka, pakatuko tuko yang lingwa minta abasuni sarikan ka, to. Pada tangkau ko sa na. Pati wala lang na. Tong ifawahan, papatan ifawahan kita, migunggung kita na. Kita kasar ka mapulong, biniyaw ito may haratan. Cuma hakia sa ka mapulong, ikaka, papaling dapan si Diyes, pitanan, niya sa pakaulang dapan, malayapay na wita. Beliau itu mengharapkan, soalnya itu soalnya pasal misalnya hati. Anu pakalaya kita di sana hawi, pakalaya kita tu lo lutapan kita dan anu soalnya itu asal soal apa sebab ini usah kita nak hawi. Pada taman ini fajar sudah salikaka soalnya pasal.
拥有这个礼物就是耶稣基督，我们就会拥有一切。如果按照这个逻辑来思考的话，可是，一旦失去这个礼物，一旦我们失去耶稣基督，现在姐妹弟兄，我们就会失去一切。请把兄弟说的话对照到神的话。这个世上还没有其他更贵重的礼物比得上耶稣基督这个更贵重的礼物。Sila maksan kita kini di dalam mengkiukai sau amilihai zakat taong pa ini kita saligaka maksan kita di dalam mengkiukai lalu mengutapang apakah layak yang ulah sapa orep nira malu fisai asila nira saligaka maksan kita di dalam mengkiukai sapa bisa pasang-pasang kita saligaka maksan kita di dalam mengkiukai lalu mengira selama turun. Maksudnya kita di dalam al-Quran, dalam al-Quran ucapan kita ambil ayat kesidaan ingkrah. Tak bertanam kita berulah berapa saligaka kira mendasar kita ambil kusual di polo saya ke mama min Asualan ko sa papalit, utawa sa kita kira sa katakot sa kata. Tulong. Inaay kita na hawin, kopian kapan sa kata sa kaulah na pangilana. Kirang nakaya kirang kita sa kata, usa sa papalit, kapan sa kaulah kita sa kata. Badang kami syansok pa ini utapang malayap hendak ko sa memang ay sa narurayan na ini paputal na ajaran da sa palipon ano siya kaya hawi profil utapang sa ligaka. Badang kita malayap to taramanay o yahasay utapang at ulipahak utapang hawi. Sitsay sa paparin niya ulah kaya sa ligaka. Macam kita pahan pasrah saling kakak. Macam rumah kaca sincang dah saling mapulung. Macam kita mentawa saling kakak. Macam kita pasal datang nak ayai anyeha nimita pelatiu tahmat kudapang. Macam kita masalah usual saling masalah bersama masalah usual saling kakak. Ustapa fole utapang sa pagkaulang utapang kita sa 50. Ano nga lima to kita tadi ako rumakat adun sa kasual ko gusto man si Chichalin mauwiso de kasma tadi ako maknot pada sa kita sa ligaka. Maorep kita ustapa fole utapang sa pagkaulang sa pagkalamas kita sa 50. Polo dia kekasihan sa kakak. Ay sa rikuray taramanay hawin ulian sa kekasihan utang utapa. Hoy fedo bilay ka ayo utapa. Si yes kito sa kampulo balaya utapa. Simi di siya to 天方夜谭的说辞。我在求神帮助我们去亲身经历到刚才我们所说的这一切。如果各位还没有很用力的去思想，如果各位还没有很努力的去实践神在我们身上所给我们这些恩赐礼物，对不起，请不要跟我说相信上帝没有用，相信耶稣基督没有用。没有经历到耶稣基督，请不要跟兄弟说这些话，因为我们还没有很用力的去经历到上帝，我们没有很用力的去努力的去得着上帝的丰盛。不用把上帝的恩典当作廉价的恩典看待。如果各位只是这个样子的话，请不要跟兄弟说，这个上帝根本离我很远。
保罗在自己在最后的这一章的时候提醒他们有说神啊，我是个什么样的人，我今生今世做什么样的事情。在这里讲，不论在阿拉努米达国，把只能你保罗，哎呀，我搞些哎呦达不到，我达到哪里我达不到，在这里讲在阿拉努米达，我tak ku bitamakan na panyahka wa tak ulu rural magpatdak to sual tapang wa tak ang kaatihay patiran mag-akyukay awa maaram da sa likong pulo man sa si pulo sa likang ka taramikay siya kang tapang sa ay kamak may pagsasoalan kung sa paparin ningray ayaw makul saan jangan ajar sa kanya maaraw ng sa likang pulo pakalap si pulo tarabanay at pakaulang muwama Yes-an sirana sa likang pulo sa Malaya di pulo-pulian sa Takmira sa Rigo, Rano, sa Katusan di Pulindo sa Kasiwa at sa Pang lima ko sapaw at pusir sa ay kamama main kung sa kasualan sa papaling lapang ayaw ako ulit kasahan. Kaya ketunyo palso puro tulian nanay sa kasang sa likang pulong kahit lapang o ketunyo palso ang dating sa likang ciput kedungut kumita ciput tuor minta tapang pakalaya tanang kita to rupit analan kapag ayam minta berminta ini 起来唱的跟着第二首诗歌好不好？我们在请这个Kapa祭司来带领我们唱就是那个Kapa祭司他们这一组唱的第二首诗歌再回到那个会众的那个 EP， 不是在更前面，请翻到更前面经文，谢谢你。第二首，在上面这是好，就是对。Ulahan na yes na tahan-tahan sa salita. Tutup isang yung ini sa Kapa tutup niya sa Muhammad Awadiw.
Karena kita bagi kita nak apa frame sekolah baru, kita dah sering maklum. Kau dia nak, mahal kita amat ulah. Ikut punya malayapan dari harga bakal. Bila ada bersuara saya kata, saya cek baisu, saya cek baisu. Bulu korek meminta, tanya meminta, pengharapan meminta. Dia hendak keharan sa lima puluh awal tako sila na panay dia ang nasa iman ini. Kira sa kaka, saya awal. Kira, bila keharan bersama pemerintah pagkitanan media ho. Nahalan kita pati ko ulang dapat sa kaka sa iman ini. Nahanap niya kung singkong dami or to wamag na kagagayan. Nahanap niya pa si Malako, tulot, lumintaw. Ang maray ko sa lumabulog, pagkakaras ko sa majima, wawang sarila ka, ikiniyarok ang dyan, isambang sa siya, maputar to. Nararo ko falot sa pagka, kaaraw. Sinaasa kaya falot sa mga niya, wawa, pati wawa, lumasin sa mga sarila. Pasok hindi ka tunya malukisay ko ni awama ni mita. Pakoribay ko ni awama ni mita kidanan. Nan ni mita ira kutanan kaayay aswal. Pasifada ami karir. 谢你，你真有说不尽的恩赐，主我要为你赐给我们在身上的一切的恩典来感谢。主上帝啊，世上还有什么礼物能够比你自己更贵重的？我们这是要说你是永远活着的上帝。所以我们这是要诉说你是创造了中国的上帝，我们这是要宣告，唯有你才是从死里复活的上帝。这么棒的恩典，这么好，这么贵重的礼物，主，我们看见我们的先祖，我们的祖父母，我们的父母亲，他们都领受到了，他们的经验到